Yeah. Hey. Omsawak, omkulu, uyusi, hole, Jesus, Resulu, angathi ukuthi ngikhuluma nabani, but someone in the local church lapho khona, you are causing a spirit of division. Bekufanele ngabe ngim-30 but ngim-15 namuhla, ngitelani ngim-15 bekufanele ngabe ngim-30. Ngavumela tintfo letincane kangena ebandleni talimata libandla. Mina hambani niyolungisa la ngisuka khona. God will punish you if you continue wena letintfo lotendako. One time. Hey. Chess. Libandla lelibandla linesivalo sangemuva lesiceda abantu phakathi. Lesivalo sangemuva asifani nalesivalo saphambili. Lesivalo saphambili singena ngobuningi, but nawuthi ubuka la ikhansi uthola sibancane kanti baphuma ngesivalo sangemuva. Isiphi isivalo sangemuva? Tinkulumo tabomake, tinkulumo tabobabe, tinkulumo tabosesi, imbi lesebandleni ivula sivalo sangemuva. Close the door, close the door, close the back door. Kancane manje uma lomnyaka lophelile besila phansi kwaleli tende sifake naleli wasenela kusho ukuthi asikasebenzi kulomnyaka. Bekufanele lithende lisanele kulomnyaka ngoba sibuya kulomnyaka lophelile lapha besingaka. Masibuya kufanele singabi khaka. Kusho ukuthi uyanuka umoya wedivision. Ngoba lebe sinabo abasekho sesinalabasha. Ubuso lobudzala ngeke bulingane nebuso lobusha. Labasha baba bancane labadala babe baningi ngoba kusuka kufile umnyango wangemuva lodla abantu phakathi. Division spirit ayiphelani, ayiqala ebandleni. Division spirit iqala ekhaya. Divide baba namake bese divide abantwana bese bayasuka laba divided plus loya lo divided imndeni naloya lo divided imndeni naloya lo divided imndeni bathwala the spirit of division baya nase-5 bafike bakhonze nalo moya kanti lo moya ude-5 but ubone ukuthi mekukhona kungena khona uqala ungene ngamlotshwa umshaye lekhaya ukuze the spirit of division sitokwazi ukunyenya singene ebandleni. Thandazelani lo moya ungangeni. Masufikile lo moya ungena ngobutsotsi lapha kuma praise team, ungena ngalokuthi bamncome munye bathi uyashaya sesderi. Avele sesderi hawu sovula bathi uyashaya ahambe titayela langathatha asukele bonke labanye ababone bangendi kahle yena senguye nghoshishile nguye lakenda kanti sekufikile lokomoya sekufikile kuthi kutolidla ibandla kuthi kutolidla ibandla. Ngokomoya kufika nakumfundisi lobe kathandaza kufika kumbamba angasathandazi athembe ukuthi bathe uyashaya. Noma somva ukuthi akashayi
naye azaqhubeka thathele awa abeloku afostela into angathi uyashaya kanti akashayi akusavakali ngoba bathandekayo uNkulunkulu asimkhonzi ngathi simkhonza ngaye yena ungena kithi bese athi ngikhonze ngami wena. uNkulunkulu akakhonzwa ngawe, ukhonzwa naye ngoba uma wena uya kuNkulunkulu yena ngekho usoni awuqualify, but na uya kuNkulunkulu yena kuwe kuyangeneka ungena ngaye. Oh yes. Sambulo lesi. Ufana nelida lebe ngumkhulu kodwa lengasaripoti kumkhulu sayithatha kuyo ikhonze libandla isuke ebandleni bete kuye isuke kuye aye ebandleni isuke ebandleni bete kuye akasayi ngala ngoba sawubona mkhulu kunala ambekile. Bantu labanjalo bavama kuhlubuka namabandla bahambe nawo kanti sebayofa ngoba i-division ithi awuchuphi. The fact utshontshile wahamba angeke uchube noma kungabonakala ngathi kutawunyawula kutofa. Anguloyi anguprofeti ngutshela amandla esystem lento lela lebambele libandla. It's a system. Let me tell you ukuthi system yala yini kuze ukuthi ungalingi uthathe umuntu wala unganayo le system, ungalingi utshontshe umuntu wala unganayo le system, tuyophendukela ngendleleni ngoba le system yala ayifani nale system yale. Ungahlanganisi le nala kumba ukwathi kuhlukanisa akawuthi akalithi la